Kyalo kyonse pano pantanda kitaya mali avuna bingi mu mwingiro wa kuvimbira bantu n'ebipe. Bantu pakubamba bekale nangu akuingira bulongo mu kyalo poso kwaikala mutende waikajikwa mukachi kakyo kya kyalo. Kimye kyobengira bantu mute nangu abufuku bashirikale ne bamingiro bakwabo bavimbira kyalo ne kurama mutende barwa nkondo yaba yabingi na kuvimbira bantu bipe ne kyalo kyonse. Ano maana akurwira kyalo afumine ku mubiji wa muntu urwira mubiji kubikora kuingichi abashirikale batanwa mukachi ka mubiji barwisha bikora biya kufuma ku mabacteria majems apaka biji ne mavirus. Mubiji wa muntu ujina kipamo kitarapa bukikiji kiterwamba immune system akyo kijina bibese bibiji biterwa mukizungumba innate ne adaptive. Innate kyo kibese kinunkura ne kuyuka inge mu mubiji mwatwera barwanyi mino kyabura kibese kya adaptive kuyana kutura njita barwanyi kwibaroza apaka bijine kwibajia. Mumashi mujibashirikale baterwamba white blood cells bapitangana kimye kyonse na kukeba barwanyi nobebyo nka bipitangana bashirikale. Mubiji ujina mashinda mwakumvwa ngena kyakubamba bashirikale pakuyakunkondo bayukane pene pajiba barwanyi inge batwera mukachika mubiji. Bano bashirikale inge bamvwamba kujiba barwanyi nobebyo nka binyema myotoka ya bashirikale kuyana kutura njita barwanyi pano pantanda nabo batwera perekese kuyana kwipaya barwanyi kwibamina pakubamba bafwe. Nangwa mubiji ujina buno bukikiji bwakosa bibye twishi twa HIV ato tobaturukire mu mwaka wa 1983 twashupa kushinda. Biumbi ne biumbi by'abantu bafwa na AIDS iya na mambo atwishi twa HIV kabiji bakwabo bantu bakwatwa na tuno twishi twaburarubuko. Twishi twa HIV tumweka bibye mubingamba biterwamba ma microscope. Twishi tujina miba ingira nobe mauru ajokoroka mubiji wakano karongoro ako kajina kibaburwa mokekara. Inge tuno twishi twatwera mu mubiji wa muntu tuyana kukebakeba ma cells nangwamba bashirikale bakikija mubiji kabiji twingigisha mauru wato kuyana kuramachira pamashingo aterwamba ma receptors abashirikale ba CD4 bekara peuru ya ma cells ne kutendeka kwikokera pepi na kukewa kwisongora pamo na yewa CD4 cell. Tuno twishi tusaba ne kutwera mukachika cell wa mubiji byabwera bibaburwa byashare ne panje ya sero. Kabiji mukachi twiubura ne kuyarura kwikara kema DNA atanwa mu mubiji wa muntu pakubamba twikare suka pamona ma DNA atanwa mu mubiji kuchina kwitutura njita ambabarwanyi. Tuparange namo ne kuyana kuchibaura apaka bijine kwinunga kubukikiji bwa mubiji wa muntu. Tuwera pano kabiji twaipaya neye wa seo nangwamba mushirikale moto atwera ne kutendeka kusemununa ne kuyana kutura njita maseo akwabo ajimukachika mubiji. Kino kirengera mubiji kushara kwa kubura bukikiji bwarumburuka mambo bashirikale bonse baterwamba CD4 baipayiwa kabiji kushara tubachece. Muntu yense waburaburwaji wafwayenwa kwikara na bano bashirikale ba CD4 pakachika 600 ne 1200 kabiji muntu inge waikara na ma CD4 200 ne kubwera panshi ko kubamba pano wafika pakipimo kiterwamba AIDS. Muntu pano wakonsha kutambura bikora biji byonse na biji TB ne kutendeka kukinkira nangwa kukerwa kubipatera na bikora byapsana. Ingene kutambura bukwasho bukijine muntu wakonsha kufwa nangwa kubanda mukipatera na kutambura michi ya kumukwasha komba apupuruke. Pano popaishira muchi wa ma antiretroviral drugs wayuka nyikwamba ma ARVs wakukwasha abantu bajina twishi twa HIV.
inge muntu watanu amba ujina HIV panyuma ya kupima mashi yanji kuikara kabiji kupima mashi jikwabo kuingisha bing'amba byakiramu kukataja biterwa amba PCR machine pakubamba bayukikana washara na bashirikari banga mukachi ka mubiji wanje muchi wa ma ARVs nangwa wayukanye kwa bingi bantu bavura keti bayuka uno muchi byoengira mukukwashanganane uno muchi uyana kurukuka twishitwa HIV pano bino keti ukonsha kuitwipayane muchi wa ma ARVs uji mu bipungu bitano biterwa amba ma NRTI, NNRTI, protease inhibitors, entry inhibitors ne integrase inhibitors. Muchi wa ma ARVs wa mkipungu kya ma entry inhibitors wingira kukanya twishitwa HIV kutwera mu maseo amubiji wa muntu. Bitwera HIV museo wa mubiji wa muntu kwa kubura rukatajone uno muchi ukikija HIV kutwera kupichira mu kwikara pabipona pafwa inwa kuyana kwikara twishitwa HIV pakubamba tutwere museo wa CD4 wa muntu uno muchi ukankanya HIV kutwera kuya mukachikaseo na kuipaya muchima wa mshirikare wa mubiji wa muntu pano inge kya mapuso HIV yatwera mu CD4 cell ya muntu mwingiro mutanshi wikara wa kwiubura apaka bijine kwipimpura kwikara ke DNA ya mubiji wa muntu pakubamba abure kuyuka niko kubamba murwanyi kabiji aswangane pamona mubiji wa muntu muchi wa ma ARVs wa mkipungu kya NRTI yeukanya twishi kwiubura ne kwipimpuramba tutendeke kurenga apaka bijine kufyatura twishi tukwabo kabiji inge kyakubamba twaposomoka ne kukonsha kwiubura apaka bijine kwipimpura tuyana kuchiba muchima wa seo pakubamba awaseo wafwe kabiji barengeko ne twishi tukwabo kuno kwipaya kwa muchima wa seo mu mubiji wenu bekuvimbira ku muchi wa ma ARVs uji mkipungu kiterwa kubamba integrase inhibitors ukanya kwipaya kwa seo kyakubamba nangwa HIV yatwera mukachika seo keti yakonsha kwipaya ye wa seo nangwamba mushirikare ne muchi mukwabo uvimbira maseo kuchina kuya mutaura apaka bijine kurenga kutwishi tukwabo utanyi wa mkipungu kiterwa kubamba protease inhibitors kiperako panyuma ya kwipayangana ne kumutaura muchima wa seo ne kurenga ko bana ba HIV bakwabo twishi twa HIV pano turupuka museo wafwa ne kuyana kutendeka kusapika kuzebeka ne kukeba maseo akwabo kubamba beepaye pano binomba muchi wa kukanya twishi twa HIV kurupuka museo yetwa ipaya amba bakimurenga pakino kimye inga muntu sakatoma uno muchi wa ma ARVs twishi twa HIV kechitwa konsha kusemununa nangwa kwipaya bashirikare bavimbira mu biji wa muntu ne nangwa byonkabyo tuno twishi tutwajijirana kweseka kwishindaika kwikanjikija ne kwichichimika kutwera mu maseo abantu ufukune mute inge muntu waposatu kutoma muchi wa ma ARVs ko kubamba washinkura kibero kyobaji kukiya kubamba tuno twishi tutwere moba kunyuma muntu yense wajinga na kikora kya HIV bamupanga kivunda kya muchi ye atomanga kufuma mu bipungu byonse bya michi yonatonga ura pakubamba ekare burongo pano bino ano moba bavwangira jimo ino michi pakurenga pakubamba bantu batomenga tu nangwa kapirushikamo pajuba nangwa uno muchi batambura bantu kya toto amba patayi wa mari avura bingi pakubamba arengwe pakubamba bantu bekare na bumi wakuraira batunda ikwa kuba ma exercise kimye kyonse ne kukerwa kuya kukipatera na kumona bashayuka batarapa bumi bwa bantu pakubamba bamone bibena kwingira muchi mukachika mibiji yabo kikwabo ke kurondera maramu na panyiwa na biji kutoma muchi kimye kyonse kwa kubura kupuswapo ne kubura kutoma marwa akuba muntu washetwa warubamo ne bya kutoma muchi inge mwabura kuba bino bintu twishitwa HIV tukabwera nkekya twayura mu mubiji wenu ne kureta rukatajo rwa kunyongesha bumi bwenu bukiji
kyaperako kekuingijisha mipira kimye kyakusambakana kuchina kutambura twishi tukwabo tukaleta bufinde mu mubiji wenu nangwa kuchina kusambwisha abantu bakwabo twishi twa HIV kufuma mu mubiji wenu. Naketekera mwafunjiramo mu runengejo rwakutarapa bukikiji wa mubiji wenu bingira twishi twa HIV nebikwasha muchi wa ma ARVs. Pano kijiko muji kuingicha amashinda awama akurepeshishamo bwikaro bwenu pano pantanda nangwa kwitayayika ne kuyabukijibukiji na kukokorokera ku kyaro kya maruba. Amwane Justin Kawisha namba Sharai Pomwane.